boga bana kuvyala bakolanga bakana baba mushibana shemuluya asosana mukaparasi abakoko befu baliranga amatala wabateha amaware kule bitina awajenda mu mikanda awajitanga mu bwihalo amaware kule zimbemba musyani wanja waira wo munwa wairo mugana woluleje wairo mugana omurambi yanyanga mugana wezindumbu yanyanga mugana omumali walobo murambi shomugulu yanyanga wamanya eimbako yanyanga mugana wasoma wamanya burenya yeziwe aliyezuga baliranga bakaparasi baliranga batajoni baliranga bamarama baliranga atabawanga baliranga bakatadiki baliranga yenyango mukhano mushu yenyango mukhano mushibonje yenyango mukhano mungale walobo mukhano mujaluwo walobo mukhano mukamba walobo mukhano mukizi karibu sana mama Joyce nasije omoro kubaluya Oremno omwami Absalom nyakubona khona bana khufyala bashanye ko khola muliro ba muno abana khufyala bako basyani bala khurasana khuna bana befu beshisyani niba khurera bakoko bakhatesha khwamanya khukamba sana wakhurera mwipikiti or mwipikiti tane nyamurambi wakhurera murambi or abere waba wa indumbu wakhurera wa indumbu na nyawo luku alafu sasa udwa khalamo luku ryo alate khurera sasa omushu wakhurera omushu or bashuna bale lakini khakhana khena tawe alate khurera omusonje wakhurera omusonje or basonje bamememinwa na nyamusonje ta alachenda akhurera omutobo orabatobo koko wanjanga yangari khunyela khwayilana nabo tawe alate akhurera omuchalwo orabachalwo ta bamanyete tsinyeni nenyira omuchalwo tawe alachenda ate khurera omuwanga or nenyira omuwanga anga wanjano tawe alate mutawuni murya ate achende bulayi bwene akhaba omukhana omundu mulayi weyesinga nakhurera omukamba orabakamba ta sibamanya lichembe tawe alachonya yenyatiekho butaita iliendo omutaita or nenyanga omutaita tawe alekhala para sana nenyanga bamwanji une muyanzisa sana nomukoko omulayi alekhala nona arera khandi wundi wakharera omuseve or nenyanga omuseve tawe abana khufyala bashanje nabarebanga mwanenyanga abana befu bafwo obasungu
Aya Kaparas Classic Band wa kwa mzee hadi nyina msolo mnakitari Daniel Maikubaneka akati okudwa anda mama Joyce Nasije wakajo kubola ko bakana befu abata kanga matala kabano bara kule ibereka ubwe kusibaba siani matala ka kwa batekha khudye Technic Studios.
Kapras Classic Band Aswa director Maiku badeke na sponsor wefu Wakanyokana kabani olukana na munyu Amakuwa kaya khola Kamu kosi ya tisoni Waka kakira bani bozu wako na tisoni Hakumoneko Haiya Hallelujah Mukaba shinga munyu Hallelujah munyu ye nono kukwe Hallelujah Mukaba shinga munyu Abaye munyu ye nono kukwe Hallelujah wakakameka Mukaba shinga munyu Abaye munyu ye nono kukwe Hallelujah Mukaba shinga munyu Abaye munyu ye nono kukwe Hallelujah Mukaba shinga munyu Apuzia munyu ye nono kukwe Shinga munyu abakutere munyu ye nono kukwe ababa shinga munyu atadurambi munyu ye nono kukwe abagolo ababa shinga munyu akitale munyu ye nono kukwe ababa shinga munyu atakanduyi munyu ye nono kukwe ababa shinga munyu utalangi munyu ye nono kukwe Shinga munyu patachoni munyu ye nono abanyana shinga munyu abezuka munyu ye nono maratoni shinga munyu betaho munyu ye nono mukuzu shinga munyu bana bamarachine munyu ye nono wanga shinga munyu atabazamya munyu ye nono kukwe Shinga munyu emubi munyu ye nono ebabatagana shinga munyu seneta munyu ye nono emuzi shinga munyu minister munyu ye nono mwalimu shinga munyu atomulimi munyu ye nono boda shinga munyu pastor munyu ye nono ebatachifu shinga munyu sakuchifu munyu ye nono shinga munyu kanyumba kumi munyu ye nono ababulano shinga munyu atabashere munyu ye nono sabulu babulano shinga munyu abaye munyu ye nono kwe abakwata munyu karara shita ushibala shabulia karibu sana bwana Danieli obakata kulukana lo munyu asante sana Absalom Kengani kolukana munyu uwembe chiti omusatsa undi yali obali munyu yali wakati okuteshia nanombe yikwe okuti obucheni wako omukhana esiku eno yatuha abasakhulu bamubonera bali munyu khola kano nende kano kokholanga nokutia bukwe bambona bali sholya tawe supuchira ebukwe bosinzangayo tsingokho batyakhaenya batya makoni kefilasi lakini munyu yakhaya yali amanyele tsansi taule kyafukobe futabu kandi watasa khubusuma nelisutsa nabona khunjila munyu yamukhwaka mukhaya wakhana mukhusala wabula nachafuche nanafwanile bulayi tawe sisi tyamulondakho abasha bachaka bati munyu kawakatyakho kano kana khulala shida shibetsanga mwisino tawe munyu yakhaya abasha bamwibuka bari kukhana batya sisi tyibalondelekho lebatukhayo abakhwe balenge bati abakhwe fana mufwanye bari yena babakhuma bari tawe ati mukhana ofushatekha mungo mwene omo tawe khulobela kenako munyu paka saisi nomukhasi tawe wasakhula bachendakhe tsinyeta tsyali ofulenje munyu nomusumba okhutukha saa tsino ati nobulila ngoyo okhunjila nolijakhoza kitoko olala munyu nabura wafwana salukano esiku tsino khonde munyu banyishi bashiringiyo banakhawulile banakhacherera mukwama khuwa tawe obwifi ori obwifi
okhuchendechendetsa khutsisoko nibasabasaba tsishilingi bakhayo khuraka efindu mumaloba kabo shibakhuraka bokhuwakesha mala khukeshalo tawe nibabora bari kholekano khomu babalamu nabakhola mukhuwa tofauti bamala kokeshilibwa abandu bokhulonda bakholatsa kabo kabaparire. Technic Studios. Haya! Kabaras class ke bandu bakhomuse. Role abana bakabaras khurula malaba. Kakamega County. Okonyo khobola kama khwoke mikunda. Basa khulu banda khobala bokhukabira abana. Ula sunganga nali ngina Absalom na Kitari. Yohana na direct tayela bayikubane kaya. Ndo mwana mukhatambe akati omulwa. No mwana omutsepe Mama Joyce nasike. Khobola kama khwoke mikunda bana baluya. Khutsi. Asante sana omwami Absalom. Kamala khwoke mikunda kano. Abakuka babula bakabira abana babe mikunda nibashiri mwoyo balanganga abasakhulu anakhanyo kukabira abana banje omukunda banyira ofulenje baruna darulanga khuno mukhululu khuno alolanga neurakha alolangano nomutiti uno neyalulangano ololangano nibasinze ingokho balya abana barulawo basangalire bakabirwe mikunda abalyo banje amakhuwa kagalukhane omundu yebulanga omwana yebula abantu paka omusakhulu abana betsukhulu wala bokhukweba omukunda abana bana baba shokaba omukunda arilinde kwanza khabechenyi onyola chakharero obutinyu sana obutobera mushalo shefu abana bacha kukhupana baupata bebuli bwera banyola bakacha kubukabana namo umewusala kabaka abana mulala adakha abandi onyola abana bano ndo musakhulu shibala uliyosana njata ochila mawoko omukunda amawoko nukarere shida onyola ato musakhulu alishoka abana babo omukunda acha chokukusya onyola warero mundu oluyolo wakharamu wakhamukusya warusya undi ale wakhetsa wakhamukusya papola kusija omukunda lishokukaba ukwefu tawe shara onyola omusakhulu ninyakhafuba eshida yakhabawo ingali yokhuka abana balenyakhananga bachaka okhupanya khumukunda kosa mwana baleshera bachaka okhwirana onyola ata bashiribwa bakhetsa bari balenya khulomba bokhwakhokakoyanirelala olwajo lesho lusingilangakho tawe abana balabamo khandi bakula bakhalukha basho chokhukusya shira papa wabo shabacherera makhokushira tawe onyole bakusya omukunda kuno papa wabo aleshera okulishira kosi shabakaba tawe berekho khukusya bakusya paka ata bene bakhayowo baliyabirwa amakhuwa kada bakaparasi balyo banje
basinja mikunda kuba kuli nibahukusya omukunda baryo omwana waffe hobeza walutola omundu ahukusya omukunda kuno anakhusungusha paka owuresha wenyanga shinahukusya kuno te nahukusya oku shinahukusya eka te nahukusya nusu eka onyola omundu alakhusungushanga niwalya esingi tsitsyo bano bona oshobora obulayi tawe nyasaye alakhulolanga abandi bawo akhusunda amakonga asunda bulano ya akhawulisana khandi asunda olundu mumenyetsa shebana Technic Studios. Pusana mdaktari nenda Kabras Classic Band nokuliana nenda sponsor wa Kabras Classic Band na Italian bike kubandakea urira kumahuwa kera tuwakabana banu ya retabu mukenya sana aiya ineti waka mukenya ya retabu ineti waka mukenya ineti waka atebulu ya rere tabu ineti waka mukenya rere tabu ineti waka musiyasa ya rere tabu ineti waka mukenya rere tabu ineti waka mubalina ya rere tabu ineti waka mukenya rere tabu ineti waka mukanisa ya rere tabu ineti waka mukenya rere tabu ineti waka musukulu ya rere tabu ineti waka mukenya rere tabu enoli muntu zitira lakini norulerwa nyinitira ineti waka mukenya rere tabu nokhupira wolite nishiyitira lakini nokhupira omulina niyitira ineti waka mukenya rere tabu akhwokeretu wakakarere tabu mukenya yosi alalete munuya urira khukana bana banuya. The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Wa khonyaka esimu omuya unamukhupira simu nete lyangela kilafona oyara khupilaka list shalo chipa tawe bekha esimu nenjere khukhupilakho halo ni nani uriena Hilary ero mulamu wa amwokeli tene kale kariena halo sinakhuranga takabakhenetwaka halo ndakhuliranga abakhenetwaka ndakhurata wa ndakhulira zobelei wa wakhasemya yani umuntu akubana likhwele liteni lilyo nonzo kumupira olusimu nachakara halo ari network amawake network okarere shida sana mukenya mwefu muno umuntu abetsele liteni lilyo nonzo kumurebakho alanyasinja achachari network kalushira khoma khaba kwa network iri obuli na buno omuntu mwalombatsele buli namuchenderanga alala lakini watsi okhuremakho emikachaire khu machine kei nomba kei olla shati shali khumuli nokhandi tawe alakhabanga network imbyakha esikulu sino syafwanana ta abali bana batwena tsa mutsikolegi tsindala lakini onyobalanga omundu omwana wakhasomakhane tamu ndala alamwine ayimwele musikulu yindi khandi ayile musikulu yindi nalikhayome liteni alusyana nalikhamo liteni obona obushuli obulayi tawe abaliyo bashanje esiasa efyamufubira ofunyishi mana eshama shakhuchakula khutsya abundu ewe tsetsa mushama nyishi nokhorera abandu babekasi abandu bachaketsa khurulaya niko bakhuchakula khuba MCA seneta nomba gavana nomba MP khoretsa abandu bekasi bakhuchakulira okhurulibanga omushama shino otya mwishi olenyasingetsa abandu tawe shobule bulayi tawe okhorera abandu bakhuruma ekasi bakalwe byakachisokhuwa mwaye khuli khwakhorera abandu ekasi amakanisa ochaka mwahachaka omuradi mulombakhanga eyinzu shino olorera amakhwaka wamanyishi olerukha osye mwikanisa lindi oliweneye ekasi umayo tawe olabukana eweneye khandi osibanza okhumbakha likanisa khandi wirushe olerukha amakanisa paka otushe ena efwe khwamanya khuli ata tsihospital tsino tsitsira abasilishi batraida abundu alala mutsikolege sirya khoremo tsa malesi
uremo tsa basirishi tsela go sele ga tsobole ba tle go nyagananga go lo ga bana network ile tawo etsitse motseno tsene network ata TV o ya injoro la go ino o ka lo ga ino tawe o rumishile network anda la iria no le simu yo ile nyasi yanga tsa go setting lo finya network search ilanza tsokulode yene shikalongolo chako kunyagana tawe kosa mkwa ke network kunyagana orule yoti yeyi kuleshe kunyagana tawe kuiteje network indala Absalom utie weni bora abantu mkwa ke network kana Technic Studios. Haya Kamaras klasik banu kwa mzee wakanyongora baluya karma wakapros pepe malaba kulobe mikanda kumbulane kulobe mikanda kumbagane mikanda tukusiaga bandu tikiraga bandu bayibaka hande bamanyala bamanyengira yo kumenya yalla kumaiki kila usolo mdaktari Daniel Maikubaleka Mama Joyce Nasiche Yenda ngati ya umurwa Hora kwa mwange mikanda Baka parezi wajebe malaba Ulombe mikanda umulane Baka parezi wajebe malaba Ulombe mikanda umulane Wapoda boda hata malimu Ulombe mikanda umulane Watekitari hata mekaniki Ulombe mikanda umulane Mulimi bosi wa mirare Ulombe mikanda umulane Baka parezi wajebe malaba Ulombe mikanda umulane Baka wachina hata balu Ulombe mikanda umulane Baba muzevi hata bamutana Ulombe mikanda umulane Baba wande hata bachimbe Ulombe mikanda umulane Hata batogole ndabashimika Ulombe mikanda umulane Hata bachimalia nenda bamuyi Ulombe mikanda umulane Baba bashu hata bachuna Ulombe mikanda umulane Baba bajizira hata bachimbe Ulombe mikanda umulane Baba bazazi hata bachizira Ulombe mikanda umulane Baba bare kutendera Ulombe mikanda umulane Baba bachimalia kutendera Ulombe mikanda umulane Baba kuzya tabangale Ulombe mikanda umulane Baba batali tabashimika Ulombe mikanda umulane Baba bamuri uli kutendera Ulombe mikanda umulane Hata bangazi kutendera Ulombe mikanda umulane Bana bakafarasi bomwitwale Ulombe mikanda umulane Bana kutendera baluya banjenye Ulombe mikanda umulane Karibu sana Bwana Daniel Aneke wa Boroko asante sana Absalom wakanya kulosego kama huwa kemikanda kabulia wefu kabarasi wefu Kenya mfumuno emikanda nishindo shile sana Kenya kulombe emikanda chaba shere abasakulu balombe emikanda boda ababuha kulombe emikanda mu makanisa kulombe cha nyumba 10 kutira nalala emikanda chokwehonya abenye kubene ata ku WhatsApp kulombe emikanda chikula kuhonya Facebook emikanda chokuhonya na hata mu masika abashiribwa kulombe emikanda abalimu emikanda chila kuhonya abakoli bobukhala kulombe emikanda abantu bamatatu nesibas kulombe emikanda nene nyinshi sana tene kulombe twache
tyinyama uruje etsing'ombe tsyamabele nende tyinyama khukole fwashara khunyole etsiloni khukholera amakhuwa kandi ate nekhusomya abana emikanda Technic Studios. Aya! Kaparas Classic Band. Nirnada Injili Absalom Daktari. Daniel Mayengu bana kena ndakatia. Wanga nyobala kwa sababu bezi nyagatia. Siabulano. Kazi yabona kujana tamu soko. Nendo kuona kukupa model nendo. Usiamanwa. Bana kwa kusabula mikunda da. Wale kena mashere. Hutie. Karibu sana mwana mshibonja tani na Mayengu banekea. asante sana Absalom kwaraja khuwolakho khukhwaka basakhulu khukholanga khwekisane khukhumenya obulayi mushalo shino abasakhulu bala babelewo shibale basakhulu bosi tawe bushetata asubuhi batupilile kharungete barungile mushitanda baronjile bekopa manyira kashirini muhoteli nibaronga muchanga mumalwa mulya balatsukukopa mamalwa bamwe paka bamere nibarakukhayiba khungolobe kisirani khubashere babo balinyaka busuma neinyeni nombata neinyama bakurwate weinyeni ene irulile tawe onyola bakhasolana nabashere ata bala bakhuma bashere batsirekhe wabo obochile shibakule enyeni tawe shibanyala okurungate fisi tashira baye kotesho mukunda paka khuwe mukuru obunyasi bwakhumba ata bakurepe yoruberero ngolupanga tawe bomwate lichembe ekasi yabo nokumwani bamera shibakholekha ikasi mukunda tawe shibali bobosi nabamesi tawe abandi khuberemo okubukhatsa khandi khutupele burungeti khurulile okhutsya khusoko ino khuchenda natsorule khumituka eyi otyeli nomba khwikhala khupekise bali khumatuka tsino nomba ate khumisiki emisala nokhuli khumatuka khuryo khumanyiletsa amakhuwa kesiasa omwakuletsa kwa 2022 nomba mwakulondakho kulya kwa 2027 fulani ulakhurekura tawe ta fulani alakwa bamanyile siasa yosi emkhonzile khwe MCA khugavana MP paka president nati shibamanyile khabandu bene aba tawe lakini bayetsula mumwo mwabo
nyene ukulekera sabanombo mwana fulani wakhabura yarudi Nairobi pako mwana oyu nomwifitu lala ukura mutoko muyaha ndano wakura mukunda abone fulani umwana unanye kunyona nsinyise anyona nyona nsiringi nashira umwana omubuka Studios. Haya! Injinia Absalom Daktari. Nenda Kabras Classic Band. Nungwe nenda sponsor. Director tani le mai kubanekea. Akanya kusunga ko bana befu. Boda boda. Bandu bamwe mulala. Bethu lekisana no muyeti. Boda boda mulana. Muha. Boda bana befu Yaba batu ranzo ya Baba kakameka Boda bana befu Yaba bapungoma Yaba babi kenywe Boda bana befu Wala tepuzia Ata kizumu Boda bana befu Boda Nabandu bamwe munana Ezinjirana ndo mwana mushimonje Nali ana mayiku banekea Sungela mboga boda mwana Asante sana Absalom Kambona kubana befa boda bano Onobo lokuranga lulia Nabana befu omoyo mulala Omoyo mulayi Nekasi yede ino
weyikasiranga kula kuti vana vifuna vakuonyanga vavere vuli va avundu wosi mukaparasi mwene munata mukenya wotsatsa musekile volorore nyakutsi avundu fulani avana vefa kukaribisha vana one nyakutsiena papa nomba mama vakuvukule ri vakuvukule avana vakusiasa paka mulyango wovanolatsutsanga none nyapotapota vane pe yavo neindayi chivakambanga sana tavakuonyanga anone tsiishiriri uri mwana wevere tsiringishirini mwana wefu vavola vari papa nomba mama yikhala kugonyananga ni vakutusya yingo novolori asandi na vakomuga chivapa kuwaga vandu mbunu uchafuche uno mushere uno musakhulu tawe potapota vakuchinganga vutswa nomoyo mulala ori kwexiponi avanyinji muvo na vapole chivalya varasi tawe khandi na vaminifu no varumesa tawa vane litorori njirira avundu fulani musteki yosi yakaparasi nombatemulia potapota vana vala kuyirira sapaka hango chivaleka valyanga tawe Technic Studios. Haya! Kaparasi kilasi kipande kwa musakali. Nolumbo na masomi. Makaruja kutisukulu. Yukale nenda engineer Absalom na kitari. Ile kitatali ile maiku banekea. Angati ya muru nenda mama Joyce nasiche. Remi zanga basomi ni muyanza. Corona nje nyasayo kunyalire iweraho. Serikali na ya habole sasa makaruja musukulu musome. Kusoma mwana kutako bidii. Shigira masomo. Ilo lifunguo la maisha. Lekala mwana imboko. Lekitabu uno mkudata. Kuzi! Abasani mukumbu jo kusoma. Abasani mukumbu jo kusoma. Asami kutemo masomero. Abasani mukumbu jo kusoma. Abasami muteko masomero. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire kamarola mu corona. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire bazinde ba mashina. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire wakota wa mwatya. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire wasenje wa mwachania. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire wakoko wa mwachania. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire kibarua vya magola. Abasani mukumbu jo kusoma. Wivirire miraba cha magola. Abasani mukumbu jo kusoma. Ekalamu ni lolu funguo. Abasani mukumbu jo kusoma. Oshitabu ni kwa mukundewe. Abasani mukumbu jo kusoma. Karibu sana mwana mushubu mjetali na maiku baneke wa boraho. asante sana omwami Absalom khembole khumakhuwa kabasomi okholokho yesukulu basome serikali jeno yakhatangasa bari abasomi bakalishe sukulu basome etsidesiki syakhalommbwa nende tsiloka tyabasomi okhwikhalawo ne serikali yakhatangasa basi abasomi nakhekombile khumborera khukano khumai khuri mwaberiko khuri mwesi wakhataru khumakhuwa ka corona nomuyanza mwivirira amakhuwa kenaka mbanya muri findu fitsanga khubura corona yakhetsa nje ino khuyo omukongo nekholekalenykhananga shesukulu khuthi shesukulu khukhendele khwikhala ingo nekhukata khuri corona tawe serikali yilombele amakhuwa kakhulenya khulonda nokhusoma khwakhurire nje ebiparwa khulomba khwakemikachi amatuma ata balile khurira abandu tsikasi bali shiwabele khwenya khwenyu tawe lakini sayino kakano kakhetsa
kemyaka chefu chikhoyele saino keshobe mutsukulu obukula futabu nekalamu khura kwisha sikulu khutsya khusome khumaka elindi tawe mwache niye khotsa senge mufyala weresya abekho bena bakwaheri nobukule paka iyo futabu orre kushesha sikulu ata abasinde bashe bane abaye buli balisiye lubaka ata balamunywa abasomi mwashebirwe erike yuko yabere yurire lakini saino nesa yokalukha shesikulu abasomi ndo mwabere yingo iriya mwali mwarula sasa shesikulu wamwekhala ngaenda abashenywe mwayetsa yingo mwanyola abane nabajeni mwachendenge nomukhola kano nende kano kabera malei nende amabi lakini sasa tsigrupu tsyene tsiko abasomi khula mwechitsangalikhana ne tsigrupu tyenetsi khukalushe shesikulu khusome nini khwakhakalonya sikulu khuriyo khuweresye abasomi bashefwe oluyali khuweresye abalimu oluyali khuweresye abebusi befu oluyali kokhunale ne khure amana sana mukhusoma khukalushila mumakaratasi temufutapu shikira noluwona okhula khusikulu fiti bya sikulu khurivayise amachana nakati wokhwitsa khuba nokhwirejeshe amasomo nalo olufunguo lwefu abalimu bashanje kala ngayatse kasi yenyu eke khula khuswa khataru ngabale khula khubasomi wenyu bongayanza ngabale khusikulu zenyu tse mwayanza shikhwali khwenye kwenyu tawe mbabano bakhatangasa bari khukalusheyo khukulekela muyeyo khumaka futabu noyanza mwalimu chetu chesikulu nolishe sikulu oriyo yanze kasi iyo kama uyanza akhase kumaye khuriya mukho kenyu kako yasebwa Technic Studios. Aya bana Kabaras Classic Band Dogo gare engineer Absalom Naktari director Daniel Maikubanekea angati ya umulwa nda mama Joyce Nasiche wakanyo kubala kumawako lumbe bana bakabarasi hanananda abaluya umundu wakakone kombo wakafwa lumbe wakamminya ewa kanyole shibera kana no buyanzi kubarina nenda beko balala balindanga sokone kombo kula fwamenyao nendo kutaya kulubala lindo olwanyi kumakwa kabutsa imberu amasika kuze mubona kumawako lumbe bana baluya Karibu sana mwana mushibonyo boraka abantu baluya makoko lumbe. asante sana Absalom kasungila khabaluya amakhuwa kolumbe omurini yakhafwa amakhuwa kamalane kekholekha omurini yakhafwa khakusya omwoyo abaliya khulombanga komiti yokhukhola chilingi tsikekha tsisinjirire amasika khulomba ebajeti yino
singi tsyose hera tawe onyola balafinya khane bafirirwe barwa kharucha khetsela fu 100 lakini ya budget yino yirtushile bilioni ndala sasa enyo benyo bafirirwe sasa rere singi tsini etsingo mbese mulwanye muno kholela gore swara ino yifwe na shimali ino yifwe kandi masa yifwe etsingo mbese tawo tsyose tsisinzwe barakira masika musakhulu uno nibona bakhayabana nimbo mushere kandi ngombe shina bakhangaje tawe khuleshe olwanyu lulushkhaya kabisa emisala basakhulu bala baraka mulwanyu khuniya khakonasi ngokhatyekoma baricheshosyo chenzikhwi bari khandi khurome khuchene khukusye ili khulombele ebudget obwene obulayi kweli abalio banje amasika kano balomba karambiya amasitsa kabiri abandu bamenyetsa alwanyalya balambisya omanye balitsakatu khupaketi tsandala ilya nabandu babalasalisinja nibenolwanyi netsikitsi changirwa tsino abandu banyi banambolanga bandu balala batsikomiti tsindala tsona tsindayi sana shinabona bari tsosi tawe lakini tsikomiti tsindala kandi tsila tsirumvile tsingi tsino kutsingira tsindi onyola bachakile tsilefu 200 ekomiti yilarumishilanga etsilefu 50 etsindi tsitsile mumufuko bachakomho abana balakusyanga omukunda abashiri balenya kusya omukunda onyola bandu balenya khananga sana omundu niyakhafwirwa alinanwa bari omukunda kukoteshwe kukhola masika oluwakho luchacho khusukumwa lomundu ufwirwe uno abashiri bakhaja khusukuma olwakho bari omukunda kushikwalukola ino tawe balishiro balasalilanga okhunyasya nali musakhulu ufwire khembolekho endyo onyola namulekwa balamusukumanga nasalila sana balasukumanga abana nibabakoyasya barakenya khakabe kari nabandu bamanya shindu shibali shirendeleyatsa omundu omanya kulekho mumukunda kulya nombanya koteshamo onyola balamwenya khumukhuma sasa bari wabelinya khukusya omukunda kuno ufwire sasa bashiri bakhabukulawo bwekhabo bulayi khubwo omundu wakulamo sasa alenyakhananga bareranga omukoyanu sana abandu balala omundu yakhafwirwa abalio nambolanga omundu nafwire khubukula shibala shino shibe shefu khuleshe khukoyasya tawe khukhonye bafwirirwe khuchangire bafwirirwe khubakhonya amasika ili kosi kanguye khubo eshindu obukhonyi shibe obukhonyi nomba obukhonywa tawe abandu banje bolere Alenda baka
balombe amahuwa kokureraho muleme mushalo eshitabu shiyo balomba okuba amalako ofulaka hokatushe okuhonya eshalo shefu neshitabu eshikali eshitabu shino shimo amakaratasi amanyishi natsimba pilo tinyishi shimo amahuwa amanyishi kula musahalanga nafaka makaburas classic band nonyola eshitabu shino okuhanza okuchiwawasya noba okuyama noshiri okumanya kalimota nahamusaya kusome eshitabu shino mushilosyo olupapulo khulupapulo olunyali khulunyali elihuwa khulihuwa khumanye kalimo kakhwinjila mumirwa chefu efusafulola balabola bari khutye khurobole khuleyamanga nomba shokhuleyamanga tawe khukheyama omundu okhubolari fulani ubolari niyame nomba fulani ubolari endobe tawe osome eshitabu shilya omukabarasi omuluya omukenya wanje newo mwene eisuku yeneyo orepushe otye orobole ori olenyanga amalako kenaka nomba sholenyanga tawe amalako kano shakinamboreni musome bule eshitabu shino sha PPI shino kokhularobola amahuwa kano kaletsa okhubana eshifune eshikali khulwibolo lwefu lwasayino nende luletsanga kokhwetsukhana khwakhona khwako neshiyeye khunyala okhulomba noba khwonone olwibolo lwefu nende amaisha kefu BBI khusome eshitabu shino khutushe okhushira mutsinganakani nokhushira okhuwamwa amahuwa kalimo tawe. Asante sana omwami Absalom. Sawa bana maikuba aneka ya izokubona ho mwami zakhulu Joshua indumulini yowina. Asante muno Hilary sakhulu bari Joshua indumuli umwana wa chimatuni yela ngangara lubalo lira mulubalo leno yarule yali nyumba y'omupira atari sana abantu besubukira khotsa umwe siye kodi gakira bamulanga bari lubalo yarulanga musawa area mukaparase mwefu muno chimatuni papo yali wamuyanza sana yali nabasiyani babo bane balala bari Samsoni Yadi Henry Sakaya Clement Kawere nende Francis Lutawa abakhana babo baba bari balonda ko bano Khashindu Nyende Deso Yakoa Asiro Lukania Inguje Angai Nasije nende George omusakhulu ule yakusinja masero khona asomye bana babo nende abana babe bose Joshua indimuli uri kuka wanje yali nabashere bane rera bali basowa indimuli eri naswaka Roda Nyongesa nende Esther indimuli bose saino ne marehemu omusakhulu ono nende sifa zinyishi sana yakhola makuwa manyishi nali mushalomu yakhabetsanga omulimi wabandu bose bali ne bamanya yomba kholuchina mumuchera abandu betsanga khula bulyabo ndi betsokhusya mulukina lwa matse luno hata abandu bachinya bari uno musakhulu ne nyole na marifa kano lakini marifa kano nyasali wamweresia yali waruka tsingombe balanga bari musubulaya tsingombe tsona tsiyakulanga mabera manyishi kokuka abandu bamwetsanga uri bangwa matse yasomya abana banyishi abana bano bose bamurira musukulu abana babe abanyishi baliya hata balala basoma paka batya paka igereka bare mu Germany nende muyumba basoma paka batya paka igereka bali ne indeke musakhulu nchari ko musakhulu umba yota yali wayanza abasyani babo mubunyisha sana
musiani wabo kama Chirinde Shumbuku, Iricha Maikuba, Sale Bukhala, Charles Chematuni, Kawere Mutali, Bachi Indimuli, Nende Makunda Indimuli. Yali wabayanza sana, onyola bachendeze nanga nibali kusane ndala. Oryo muno omwami Absalom, Indimuli Joshua wa Kenyanga Nguoyo. Oryo sana bwana Maikuba, ulokubora ko history imbichiti. Yo musakhulu Joshua Indimuli. Musakhulu Joshua Indimuli, yasa yamuyanza sana. Wamweresya abana 35. Abasiani 17. Na bahana 18 alimo Simon Muyumba, Patrick Chichenyi, Job Mbakulo, Levi Makunda, Matani Ngome, Edward Inzofu, Nation Basia, Michael Nabora, Joseph Musanga, Yamin Orlando, Julius Nyongeza, Nathan Mutagi, Henry Sakaya, Jethro Jumatuni, Absalom Jumatuni, Jonathan Anekea, na maraimu Luka Mkonyole. Abahana baba Eunice Khanali, Belinda Lusiche, Pamela Nanjira, Alice Naumo, Juliana Mulanda, Dorcas Namuhozi, Beatrice Naliaka, Irene Nasindu, Lois Namukuru, Mary Khatenje, Pipili Chuma, Naomi Wayeta, Ruthi Mukasia, Akineta Thifungu, Zilpa Nobuda, Teresa Nanyeni, Asand Rose, Anonenda Respa, Hanali, Adabahana Bomusakhulu, Joshua Indimuli. Akusuja kulikulo leo nishinga chana mshimana shaka farasi. Leo ndo bachuna. Amboleho, Joshua Indimuli Shibonje, amboleho, ana bachuna. Joshua Indimuli Shibonje, Oleho Hanali, Tunisi Hanali, Joshua Indimuli Shibonje, Lava Yoleti, Nana Daronya, Joshua Indimuli Shibonje, Indimuli ni Nahunu, Lematini, Joshua Indimuli Shibonje, Ana Bamba, Ana Bayunisi, Joshua Indimuli Shibonje, Oleho Belinda, Belinda Luziche, Joshua Indimuli Shibonje, Yamuna Rosi, Rosi Nahuku, Joshua Indimuli Shibonje, Oleho Pamela, Pamela Nanjila, Joshua Indimuli Shibonje, Yabula Pita, Matuna Puramweli, Joshua Indimuli Shibonje, Oleho Alizi, Alizi Naumo, Joshua Indimuli Shibonje, Yabula Jumatuni, Aliakani Nyakoa, Joshua Indimuli Shibonje, Arazana Indumuli, Nende Nazambu, Joshua Indimuli Shibonje, Mapirani wa Mweke, Ana Babe, Joshua Indimuli Shibonje, Oleho Julia, Julia na Mulanda, Joshua Indimuli Shibonje, Yabula Murunga, Nende Zami, Joshua Indimuli Shibonje. Azimi Technic Studios. Asia. Habari yako ndugu yangu? Siku hizi hatusalamiani kwa mikono. Kwa nini ndugu yangu? Mbona unakohoa? Nasikia maumivu ya kichwa ndugu yangu. Alafu joto jingi mwilini na kikohozi kikavu. Siku mbili umesikiza redio wala kuona runinga? Hapana ndugu yangu. Kuna ugonjwa imetangaza kwa siku mbili inaitwa coronavirus. Unamaanisha Colonel Cyrus mwenye ni askari? Hapana, coronavirus ni ugonjwa na ni homa kali, sio askari. Naam. Sasa hiyo coronavirus imetoka kule upande wa China. Nasikia ndugu yangu. Ni homa ambayo ni kali sana, inaua watu. Naam. Na kulingana vile umenieleza kukohoa kwako Naam. na kikohozi kikavu Naam. na joto jingi mwilini Ya. pamoja na kuumwa na kichwa, inamaanisha uko na dalili za corona. Na nitafanyaje ndugu yangu? Basi kusaidika na mhudumu wa afya Naam. lazima upige nambari *719#. Naam. Utasaidika na mhudumu wa afya. Na lingine, usitangamane na watu wala jamii, sababu utaambukiza jamii yote na kuleta maafa makubwa. Asante sana ndugu yangu. Corona corona. Waogopa homa kali ya corona COVID-19 ni corona.
waogopa makali ya korona. Ukienda nje jirani ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukienda nje jirani ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukienda Amerika ni kilio, waogopa makali ya korona. Vile kule Sipeni ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukienda kule China ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukirudi nchini Kenya ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukienda kule Kilifi ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukienda Mombasa ni kilio, waogopa makali ya korona. Ukienda paka Kitale ni kilio, waogopa makali ya korona. Corona COVID-19. Huu ni ugonjwa hatari sana. Ulitokea kule China, lakini madhara imekuja mpaka Kenya. Mbona niseme hivyo? Shule zote zimefungwa. Watoto wamekaa na wazazi nyumbani. Walimu wamekaa nyumbani. Na kila mtu ameathirika na ugonjwa. Imekuwa sasa hakuna kutoka nje usiku. Uchumi katika nchi ya Kenya umeathirika sana na ugonjwa wa COVID-19. Sasa ni jambo rahisi ambalo tumeambiwa na Wizara ya Afya ya serikali ya Kenya, ili tuepukane na ugonjwa. Inatakiwa tunawa mkono kila wakati. Tusitangamane na wale watu ambao wana ugonjwa wa corona. Tukae mbali ili tusikuje ambukizwa, na tufuate maagizo yote ambayo tunaambiwa. Saizi ukienda, uchumi umeathirika. Hata band ya Shimuli Jazz Band ina wasiwasi, lakini tukuje pamoja, tufuate sheria ili biashara iendelee, watoto warudi shule, biashara